हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करूँ आपलोकर सकलोरे भाले। आज एटा नतुन मोबाइल आनबक्सिंग लै आहिছোঁ आरो आपलोके मोर भिडिओबोर लाइक करिब, शेयर करिब और कमेन्ट सेक्शনত गई कमेन्ट करिब और मोर भिडिओबिलाक यूट्यूबत प्रथमे पाबर বাবে मोर चेनेलটো सबस्क्राइब কৰিবলৈ नापाहरिब। धन्यवाद। आहक এতিয়া আমি মোবাইলটো আনবক্সিং কৰোঁ। আজি আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈ আহিছোঁ মই পোকো M3 Pro 5G। आहक এতিয়া মোবাইলটো আনবক্সিং কৰোঁ। प्रथमते आइसे এটা বক্স आइसे बक्सर ভিতৰত কি আহিছে চাওঁ। বক্সটো খুলিলো। এটা সিম ইজেক্টৰ টুল আৰু কি আহিছে এটা টিপিউ কেচিং আৰু পোকো কুইক স্টাৰ্ট গাইড। সৰিখিনি আমি সাইড কৰি লওঁ। মোবাইলটো আহিছে, মোবাইলটো ৰাখি লওঁ। পিছত সম্পূৰ্ণ উলিয়াই লওঁ কি আহিছে। বক্সত আহিছে আপোনাৰ এডাল টাইপ সি কেবল আৰু 18 वाट এটা ফাস্ট পাৱাৰ এডাপ্টাৰ আৰু হেডফোন বক্সত অহা নাই। আহক এটা মোবাইলটো চাওঁ। মোবাইলটো এয়া বৰ ধুনীয়া মোবাইল আহিছে, এইটো চাব পাৰে। এইটো আপোনাৰ গ্লসি ফিনিশৰ সৈতে আহিছে বেকটো। এই মোবাইলটো আহিছে আপোনাৰ মেডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 700 5G প্ৰচেছৰ সৈতে, যিটো 7nm হাই পাৰফৰ্মেন্স প্ৰচেছৰ সৈতে আৰু यार बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh 48 MP AI ट्रिपल कैमेरा सेटअपर सहित आहिছে और अपना यार डिस्प्ले होइছে अपना 6.5 इंच FHD डिस्प्ले और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सहित आहिছে और ये मोबाइल तो गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन सहित आहिছে। यार साइड माउंटेड फिंगारप्रिंट सेंसर सहित आहिছে यार और मोबाइल तो चाब पे आपलोके एफाले भल्यूम रकास लेफ्ट राइट साइडे ताते पावर स्विच और एफाले अपनार लेफ्ट साइडे सिम ट्रे और बेक अपनार तलले अपनार आइसे तो टाइप सी पोर्ट स्पीकर ग्रिल 3.5mm हेडफोन जैक। আজি আনবক্সিং ইমানেই বন্ধুসকল। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব और कमेंट सेक्शन गई कमेंट करिब और मोर चैनल तो सब्सक्राइब কৰিবলৈ নাপাহৰিব। धन्यवाद।